السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة فرد فتاة سينا وروتو بكم جلسنا فيانا جي قبدني الحمد لله رب العالمين أنس فيانا جي أنكوا أكسي أرمال قبتير فتيجو كسن أول مونين قبدير في ميتشو أجرتي مفتيها جاني انتنا تاكنت حالا أجرتي مجروسي جالا لا فتي كانت دمرمتي جرتو تنا akka du'aa goonoo fi agartee miti nama rabbiin du'aa irraa taqabbalu isumaa beeka akka du'aa goonee fi isirraayis gorsa fudhannoo saniifuu viidiyoo kana illaa dhumatti akkana wajjin fixattan kabajaaniin asumaan isin gaafadhaan isiniin jaa. akkasiiti akkumaan isiniin jee micoofati haatanaa agartee miti jaalalleesii ilmi hojjee gadda baambaatii torba mabaatii 8 tiktok kana gubbarraa iyyuu turte garuu namni amanuu ture jiru fuula horiifa kanatti barbaaddi jaanii itti hanjamuu turanii jechuu garuu erga isiin agartee miti summii takkii kororeeks kana dhuyite booda agartee miti namuu isii amane jechuu eega isiin lubbuu isii khalaasiif godhuu geesse saniifuu ije agartee miti yaa obboleeyyan kee mushillaa heera namni lubbuu namni gizimu duraatu agartee mi wal amanee walit dhiyaate barsilaa haalaalallee itti dhiyaataa miti maaltu itti dhiyaata itti geelonni isiitu isii dhiisanii deemanii jechuu sababa isiin gurbaa kana jaalattetti haalaan jaalatti jechuu garuu namni amaneen jiru jechuu safaa xaasoo turanii jechuu huna heeree isiin kana geessu jechuu akkuma agartanitti osoo summi dhuginu kuni osoo gawaan dhuginu jechuu viidiyoo kun kanneen viidiyooleen isiin tiktok irra gadhiisu turte ifi eega dawaa dhuyite booda dawaa dhuyite ammaan hin jeegisini beektaa gisee dawaa dhuyite san rabbummaan nagayaan isii haa baasu garuu yoo haate micoontuun ganaa maqaa isaatu dhagoo hin dandeessuun jechuu ture nama lubbuu hadhaa du'aan agarsiise ganaa ittiin deebi'u ittiin jechuu ture garuu tasadmaa daran kun abbuuste huna eegaa kamarraa baate booda viidiyoo kun eeyyamni bira nageessitan malee Una garachi geenye ka una garachi geenye yi no aje wal argitam tamari bachiste kun hundi hojii shaytaanaati yoo dhugaa walii himna wallahi sinincha jaalalti waan jiraati jaalalti agartee miti waan jiraatu ko waan isin ifif deemtee barbaadatu jaalaltana rabbi si keessa kaaya eega mush ma jaalalti fi miti kana fi miti garuu du'attiif geessuun hojii shaytaanaati maaliif amantiin teenya maalitti lubbuutee rabbiitu uume rabbiitu fudhachuu haqatti qabaatti eega mush lubbuuti agartee miti bikka agarteetti itti tattafattee namaa itti ifajjeessu miti eega saniifuu rabbiin lubbuuti akka qisaas baatu hin fadhu rabbiin lubbuuti wanni uumeef akka isa gabbartuu fi akka isa qulqulleessituuf jiruutee akka firaa jiraattuuf isatti amantee mush agartee miti lubbuutee ka agartee jaalattee namas jaalanna hunda jaalattee lubbuuteetti taphachuu miti saniifuu hojiin tun hojii shayxaanaati yaa obboleeyyan kee isiin silattuu waan taate jetti du'aa uummanurraa barbaaddi ifii gargaarsa garuu waan kanarraa maal fudhachuu qabna barnoota fudhachuu qabna jechuu agartee miti akka khalaxa isiin khalaxa kanan khalanne hinga wanni hundi wanti akka gizee buutu barnoota irraa fudhatta waan buutu sanarraa saniifuu yaa obboleeyyan kiyya nama akka isii kana haala kanarra jiru garuu akka isii kororeeks hin du'ine haala kanarra jiru guutuu jira saniifuu yaa obboleeyyan kiyya barnoota isii irraa fudhadhaa micoon tun harra yoo lubbuu isii dhabdee inni jiruu isaaf irraa jiraata tafadhe fuudhee tafadhe hojii bashannana eegaa saniifuu yaa obboleeyyan kiyya lubbuu rabbii haqatti qaba lubbuu teessan bikkaa agartanii qisaasan godhinaa jaalaldaa mush jaalalti haraamee jechuun mitakki jaalaltiin jirtu jechuun jaalalti falagooytaati waan jiraati garuu sabrii feesisaa akkuma jaalalti jirtu jibbiinsiin jirti saniifuu yaa obboleeyyan kiyya lubbuu teessan if eeggannoo godhaa mataa kiyyarraa illee rabbiin nu haa tiisu karaa rabbii keenyaa qabannu karaa rabbii keenyaa isaa deebinu wallaalummaa tokkana nutti taphachuu jira maaliif hiije amantii teenya hin beeynu karaa isiinti deemtuuf karaarraa deemtu amantii teenya wallaalaafi aadaa teenyan beenu karaa isiin jirtu aadaa yahudaa fi nasaaraa qabannee deemu jirra karaa isiin jirtuu teenyan beenu yoo nu gaafatan hin beenu diina keenya yoo nu gaafatan hin beenu jechuudha karaa rabbiirraa ismeenee jirra aadaa teenyattis jiraachuutti hin jirru jidduu tana bannee jirra jechuudha waan agarree jala deemu jirra jechuudha saniifuu yaa obboleeyyan kiyya kaayyoo qabaannee diina keenya barannee jiruu teenyaaf irraa jiraannu akka rabbiin
nurraa jaalattutti saniifuu yaa obboleeyyan kiyya karaa rabbii as haa deebinu diina keenya haa barannu. kun hojii shayxaanaati lubbuu ifitti taphachuun hojii shayxaanaati. saniifuu yaa obboleeyyan kiyya gorsinii waan kanarraa isiniif dhaamu akka jaalalti jirtutti jibbiinsinis jirti. namni jaalattan kun ilma namaati. hiiji akka isin jaalattanitti isin hin jaalatu. ati jaalate malee hanga inni si jaalatu hin beektu. saniifuu lubbuu ta'e dhugaa himi gizee yerootti seentu. jaalalaa jira jibbiinsaa jira. egaa yaani yoo jibbiinsi dhufe jiruu ta'eef dammaruu qabda jechuudha. hin ta'u akka kun lubbuu ifitti taphachuun. saniifuu yaa obboleeyyan kiyya nama takka adda baatanii yoo rabbi sii laafise rabbiin siif deebisa karaa rabbii keetii qabadu du'aayii godhadhu zaa 24 rakkina kee namatti hin himatin. ilmi namaa agartee miti wanta akkasiif hin godhu. ni gaafatte yaani akkasi gargaaraniif gargaarsa kana waan dandeessiif godhan garuu rabbi waan kana hunda sii godhuu danda'u malee ilma namaati miti. ilma namaa rakkina kee yoo itti himatte kasi jibbu yoo himatte si gammada. kasi jaalatu yoo himatte garuu yoo sii godhuu dandeessiif godha yoo sii godhuu hin dandeenye garuu keessa isaati cinqata. kasin beena yoo himatte maraattu siin jaha. kana hundarratti eenyu himachuu qabda keessa keenyu si beeka rabbii tokkicha qofaa si beeka. saniifuu rabbii keetitti himadhu. yeroo sujuuda keessa salaattu rabbii kee kadhadhu. gebrichi gizee sujuduu rabbitti haalaan dhiyaata. sujuduu keessatti gad deebisuu. saniifuu yaa obboleeyyan kiyya hangi isin silaa baatii 7 guutuu tiktok san gubbaa iyyitee daran kun maraatuu isiitti idaaniif san heeje salaarraan tanas deebitee rabbii isii qabattee quraana isii karaatee zaa 24 agartee miti jiruu isii qabattee heeje arraan tan akkaan taatu. silaa suutaan ifiin irraanfachiisaa lubbuu isii dhugaa himtee haala kana hin geessu. bas lubbuu kijibuudha niin arkadhaa jettee lubbuu isii kijibuudha. ilma namaati kun meeshaa miti maallaqaa miti niin arkadhaa jettee kaayyoo fakkeenyaaf amma kaayyoo takka barnoota takka baradheetiin kolleejjii san fixa waan san arkadhaa jettee yoo kaayyoo santi goote ni arkatta. la'innoo kun waan arkachuu dandeessu garuu ilma namaa kas hin jaalanne niin arkadhaa jettee lubbuu teetti kijibaa deemtee nama sanuu walitti hin dhiyaanne sirraa fagoo jiru biyya jirtan yoo fuuldura jiraattellee akka si jaalatu godhuu dandeessatti dhiyaattee amala gaariidhaan agartee miti osoo siin jaaladhetteef mammaraachuun ta'in agartee miti cinaa deddeemtee yaani hawaan inni jaalatu gootee fi maal jettee itti dhiyaattee gisee san siif deebi'uufaa mala. garuu nama si bira hin jirre sin agarre silkii si jalaa hin qabne bulooksi godhee jiru waan ati itti jirtu si quba hin qabne heeje haala kanaan if maraachitee jiruu ta'eef dammarte isiin amma silattuu waan qotte rabbummaan isii haa fayyisuu isii wanni goonuuf takkaillee hin jirtu du'aayii goonaa fi yoo agartee miti wallaanummaa barbaadde wallaan sakaa barbaadde wallaanuu kanuma kana garuu amma an kaniinti dubbachi jiru kun hundi warra hafe laal warra hafe nama agartee miti haala isii kana keessa jiru garuu darajaa isii tanan gahin akkit guutuudha. saniifuu yaa obboleeyyan kiyya as deebi'aa diina keenya haa barannu karaa rabbii keenya haa qabannu quraana keenya haa barannu tafsiira haa barannu hadiisa haa barannu maaltu haraamii maaltu halaalii haa barannu addaan. yaa jamaa as haa deebinu yaa obboleeyyan kiyya. social media kun keessaafuu nama maraacha keessaafuu tiktok faa hakkee isaan maraatuun deemu hin jiru yaa jamaa. higa irraa ifeega yaa obboleeyyan kiyya. rabbi jaa addunyaan tun hije isiin akka feetetti nun oofin nuti akka feenetti isii haa oofnu addunyaa tana leesh nutti taphatti addunyaan tun. higa akka hin feenutti nu jala haa deemtu malee isiin nuti akka isiin feetutti jala deemuu hin qabnu. deebii akka namni fedhu deemuu hin qabdu. kaayyadhu ifi ammaas rakkina kana hunda wanni fida kaayyoo dhabuudha. lubbuu ta'e dhugaatti kanaa sirri kanaa kalaxa je'ititi karaa kee qabadhu deemu. takki ammoo yoo namni akkuma namni ta'uun taa'ee jette eega yaani maccaawataa taata maccaawataa
wallahi isinin jaa waan ijoollee qabu an jaalaltiin jirtu jechuutti jiru jaalaltii waan jiraati akkuma jaalaltii jirtutti wal dhabuunis jirti tana lubbuu teenyatti dhugaa haa himnu tana himuutu dhabuututu rakkina kana hunda fide saniifuu lubbuu teenyattis dhugaa haa himnu akkuma jaalaltii jirtutti jibbiinsinis jira eegaa akkuma nama tokko harkachuun jirtutti dhabuunis jirti akkuma waliin dhufuun jirtutti adda ba'uunis jirti eegaa yoo silaamaan tan namni akka wal jaalatetti wal dhaban ifa jeesana jaan khalaas kanamuu bara addunyaan tun guutuu dhumtee bara khalaas eegaa illee namni wal jaalate adda ba'u guutuudha saniifuu kun hojii shayxaanaati eeje waan shayxaanni keessa jiru akka nama badii jechuudha shayxaanni haalli si cufaa jechuudha saniifuu wallahi waan ijoollee hin qabu viidiyoon isin qabadhee dhufe har'aan tana kana yaa obboleeyyan kee micootana gorsaa fudhannu rabbiif jaati karaa rabbii keenyatti haa amannu waan rabbiin fide hunda alhamdulillah inni haa taqabballu eeje gammachuu rabbiin fide gammannee fifiinee agartee miti rakkoo rabbiin fide ammoo jibbineen fudhannu jechuu miti eeje sharrii fi agartee khayriis rabbii fidaa beeknee alhamdulillah inni taqabbaluudha saniifuu yaa obboleeyyan kiyya warri haftan akka obboleettii teessan isinarra guddotti gorsa kiyya kana fudhadhaati rabbiif ja'a eeje khoottaa diina keenya haa barannu quraanaa fi hadiisatti haa bullu sabrii waan taate haa barannu quraanarraa iimaanni waan ta'e haa barannu waan rabbiin fide hunda akka irraa barannu asaadee bunuun isin jaa waan na dhageeffattaniif jazaakumullahu khayran hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu nagee turaan isin jaa yoo khalaxees lubbuutiyaaf shayxaanarraa yoo naqa qunnamees rabbi irraa nageennaaf turaan jazaakumullahu khayran